ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapaw tam jong ka India minta kalami ha ka Pynlong batmai ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking but ya ki jing tip bakam bnia one shaka Frank Motors lat ko ringi lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khanda hinyo lai. Umentri rangba ka Jylla Konrad ke sangma ulalij mansaki yak jing Yakob yakura jong ka 7 Elite National Boxing Championship kabdang ya chakmat kabla Pynlong Hamadan Sai jong ka Nehu yak bala sedang naduk arfan tarik unai wieng bat ka ba enkut hak tarik unok pra ki bala dan lang hakani ka sngi balij mansaki ya umentri rangba ki kan thup yak director jong ka Sports and Youth Affair ka kong Isawanda lalu Badu SK Shandil, Technical Delegates and Member, Boxing Federation of India. Habakaran hakani ka jinglej masaki yakani Jacob Ikura, Konrad ke sangma ulaong. Bakalong ka Burom ka bakraw ka Jylla, ka Blayo yakalat dan Pynlong yakani ka National Boxing Championship. Bola pentip bag sarkar ka ay ka jingkarsan bapura yaka association nagbaplik babun ka jaka ajingkay rangkat kitiar gitar ban kentiw yak jingilek kay boxing hapo ka Jylla. We are here to take care of you. मैंने कहा कि मैं हमारी फैसिलिटीज चाहे बाकी देश में जैसे फैसिलिटीज है शायद उस लेवल के ना हो लेकिन हमारे प्यार में और हमारे हॉस्पिटैलिटी में कोई कमी नहीं रहेगी ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और अगर कहीं कमी रही तो आप मुझे कंप्लेन करना चाहिए तो दोस्तों इसलिए एक बार फिर मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं आई विश दिस टूर्नामेंट द वेरी बेस्ट I know that our association has put in a lot of effort to make this program successful. We have been supporting from our side financially, but ultimately it is the team that has made this possible. If it is not for the association, it was not for the director, and if it was not for all of you who are present out here today, this tournament would not have been what it is. So all credit goes to you.
niru ka jingin kai kalong ka bodon kap niru ka jingin kai kalong kap nomor ka ailat ya ki kena jungi pan ya tunjuk bor mo kini ki tunjuk bor kini ga bai sini ji tunjuk bor ji kena jungi pada ka India dai ono ka India te ni UI ka tu kan ni te ka jinga khun mo kalalong ka ba itanan ndai bo ka ba yu ndai ki don kam ku gini exposure mo dengan ai kubri ya ke government bekas kesian ke ni na so ba ba tanah bar bengimpal aban pemi mo ki champion bat pesengek ni gini kam na so ka bakla ta sim juga kalau kini kita kam ngidon kam the whole sports ecosystem kan ai no sai fi mo na ka ni national games ka Maharashtra kalong ka champion state mo ka kalong kan kayo ka nam job
hakim jing bon tam ki medal haka national game ka balai penyo agua kai kada nomor ba mak ini la da bet yu sembai haka ba kila pelong ka national game arf saus na menchua ha khat khandai spa khandai saw pelong ka national game kita ka investment bantai ka sport city hapuni tele se ha ta ko ki jidla don hi trai te kani kalong ka bulut pot kani katai te ka simpor te kumbang ayah yong ba kani kini ki tournament kilom ki budan kam ngam ong bandalong bon teli rei kat kum kejinga kran jugi sarkar kum kini ki tournament try hak sistem kum basau santeli ki big sport ki big Jylla kairu te kidon ki north east regional level ke bangi penyele kidon ki bangi penyele jongka kum kani kalong ka nationals te ngaso kalong ka budan kap bangi yo ya kata ka platform panyakun bat kino India dai dia kata dia kau baar kalau ba kumba fi ong fi mana ke bentar baar kalau tu kalau ada ni apa por ban baiting kano hakikat tu kat ni kendiat ngun kiban lesi ban wara kata ya kata sarkar kala mai pang mo de hendrai kumba ya ngala ong hagi di snam adap ba ngidang bet pisa mencum snam long ngidang bet yu sembai dang metarang arsenam te ngidang bet kami kali game sela pengkim hadin kan rusna mo te ka sports policy dang ni hau arja ka khandai mentangin nang don kejinga kan baka education department kumno baki kimat phang jong ka sports policy kin rung kin terekam lengba ka education department te ka pedang bon ba ka kam ka bangi dipin le bahkan longkum ka platform mo karsan ban seita te ka sarkar kala sedang ban bet ya kata ka ban invest hakiti kandiat ngun bat gumba fitip na katuka elite pathway program ngila adopt ya scientific approach mo ban le sei kita len ngila test hadu khat saw haja sanspa ngun bat na kitu kimi kumba lai spa tam bat yamta kitu ke lai spa tam kidang don hapo kajing hikai bat mata kini ki na kita ki lai spa tam yamta lami khandai naki khandai layo sa arngut mo way kuna na po eastern west Khasi district but way na Tura West Garu Hills district kini kita long bat kijing tho kijing test kiba shot tematang idon kijing kermen na kini ki khat wai ngut mo ba ngin la ban penpoi ki shakhamat na kani ka talent ID program ka bangila le mo ka way na ki jing kedo ki bami na kata ka jing ajimut ki di Olympian hadin bala test kumba khat saw aja sanspangun kilap baki kena cungi kidon ka natural talent mo kata ka speed ka power kadon hanrei itai speed ba itai natural power baki don kadon le si tang haka lokobo on akaron benengkong ka bamut ba kila ai ka comment jongki ka bangidang ya ker betap soka bakatuna pelat ka fitness and conditioning ka strength and conditioning kalong zero kat kum kuji batai jongki ni ka Olympian tiki ong haka nu jumpan kre yo player ka way ni ki component ka bakalong critical bha nalor ki week week ka training ka skill gani ka tai ka strength and conditioning kalong mu khna ile bol la umdon ka hawa ban mare bro khanda minute kalong ka jingdo no ni ka sport kumjuru hang ni ki habi khruit lai bau mo telara kimdon ka le air yo tu kalong ka jingdo no tika strength and conditioning ka way ka bangai i ba ka balong ka ba critical ba de ban pentap ya kata dai ngidang hakani ka program menta ka bangi Pynlong ngidadon ki qualified strength and conditioning coach ki para don ka qualification dikini ki Olympian menta ki pha ini banbu ki pha ka department jingba ka nesir banbu i beriu na ka menta kini khna ki ladap identify de menta ka jing pakre jungi na kalian ka MSUE bania kar baka government pa kalong kumlu ba kita ki ai ki bangyo ka nuksa na kani ka talent ID bahkan pur syaki asion menta season keliu tu Australian Olympian ulang kini kena jopi kini ilakai kanusin ki pois gym jing bandrung tengah hab le de jing siu menta ngirang ya ki jing kan sarkar mo kini ki kena jopi ka ek nutrition ki bang panlut ki jing te kini kena ki don em ki access ki physiotherapist kini ki kena ki don em ki masseur kami kejiran bujurong was pang kita ki masseur so kini ki qualified personnel mo ki badi bendon but kini ki association tu kata katanya ki jinga keren bentar kalau